Mentang ini pe yagi program Ialehkai ki ban Ialehkai menta ka sngi ba Lashai Mynstep. Agajing Ialehkai ICC Champion Trophy arajar arthusan kajing Ialehkai kalong hapring ka New Zealand Persia ke India kapor arshiteng no phaisngi. Agajing Ialehkai I-League kapor arbaje no phaisngi kajing Ialehkai kalong hapring ka Delhi Persia ke Tempo SC. Bara kapor South Shiteng Janmit kajing Ialehkai kalong hapring ka Serini Didikan Persia ke Nandhari. Agajing Ialehkai Indian Super League kapor New Shiteng kajing Ialehkai kalong hapring ka East Bengal Persia ke Bengaluru. Agajing Ialehkai Saudi Pro League kapor khat arshiteng AM kajing Ialehkai kalong peringkat Al Qadisiyah Persia ke Al Riyadh. Bad ka weipat kapor khat arshiteng AM kajing Ialehkai kalong peringkat Al Ittihad Persia ke Al Aqdad. Kajing Ialehkai Serie A kapor San Baje Janmit kajing Ialehkai kalong peringkat Monza Persia ke Torino. Kapor New Shiteng kajing Ialehkai kalong peringkat Genoa Persia ke Empoli. Bad ka weipat kadai peringkat Bologna Persia ke Cagliari. Kapor Shipeu Shiteng kajing Ialehkai kalong peringkat Roma Persia ke Como. Pada kapor Shibje Khatsan M kajing Ialehkai kalong peringkat AC Milan Persia ke Lazio. Kajing Ialehkai League 1 kapor New Shiteng PM kajing Ialehkai kalong peringkat Lyon Persia ke Brest. Kajing Ialehkai kapor Kendai Saufusan PM kilong ke Azere Persia ke Starbuck. Bad ka Angers Persia ke Toulouse. Kapor Shibje Khatsan M kajing Ialehkai kalong peringkat Marseille Persia ke Nantes. Kajing Ialehkai FA Cup kapor New Khatsan PM kajing Ialehkai kalong peringkat Newcastle Persia ke Brighton. Kapor Shipeu Baje kajing Ialehkai kalong peringkat Manchester United Persia ke Fulham. Kajing Ialehkai La Liga kapor Riu Shiteng PM kajing Ialehkai kalong peringkat Leganes Persia ke Getafe. Kapor Pras Saupusan PM kajing Ialehkai kalong peringkat Barcelona Persia ke Real Sociedad. Balada ke Barcelona ke job ya kena kajing Ialehkai kan kiu biang sya ke Kerdan ke Baningkong mit ya Ken Point. Kapor Khatway Baje PM kajing Ialehkai kalong peringkat Mallorca Persia ke Alves. Bara kapor Shibje Shiteng AM kajing Ialehkai kalong peringkat Osasuna Persia ke Valencia. Bad ka weipat kadai peringkat Villarreal Persia ke Espanyol. Kajing Ialehkai Polista quarter final kapor San Khatsan AM kajing Ialehkai kalong peringkat Kynhun Ialehkai Neymar ke Santos Persia ke Bragantino. Kajing Ialehkai MLS kapor Lashai Mynstep kajing Ialehkai kalong peringkat Vancouver Persia ke LA Galaxy. Bara kapor San Shiteng Mynstep kajing Ialehkai kalong peringkat Houston Dynamo Persia ke Kynhun Ialehkai Lionel Messi ke Inter Miami.